I say a banner with a fear. Nipa mienu na esi wo madwem pi say me pese ye ntena. Me pese ya nware. Obi be catch us say age is just a number. Obi nso so wo hono ma or yes so yeah ayi wo age mo say. Obi a wanyi che me de me nware. Ana obi a me manyini che no de me ne no enye den ntena. Mostly aya na mema ne pedie wo mo anyini esen wo mo ba bedroom me bi nso so mema ne nyini dru ba bi na tese wo mo bo ma brabo no mo sika ne du wo manu ma omo nyini drum bebe so bi afi anu mo penketo anu mom se de be ya wo mo betina eye wo mo enche na ye hwe ye papa dada kedia me nka se anase me ngina ne sese but efa baby no ebetimi ye no kre efa baby ntimi enso so enye no because ye ka edin a owo ni din dada edin no waje na enya de se obi abetina eye ase afebo oye din a won kirebo Donald Trump otina akonwa isu se no onim so wo be free so enani dini ni honu mu bi enu nti no obekwa akoye bibi for year trend say ni dini so akata wadi mampanyi pen enu nti no oye bibi e de atrendi ana no na biemu ansusu no obi wo hono so obetimi atu eyesa na because who ni say say de na me pa me bosi esita hip life mu high life mu na che say enne me din so akata de ene emetimi aye bibia because they say ene me mpe obi a oye den ono so all trend here na je say me fa me hu entwitwi eno na say ne be ya ene eno nam so na je say me so me ye den metimi happy but in a way no so me hu no say e be dada kedi no aside itself for high pass on Saturday eye mama o hosti program e wo United Showbiz and you want say enko doubt no say evangelist and Asamoah betimi host program na my na ye oh we dey menhwe we dey mean say save the date ba ene ye nhwe ye be kwakwa ko hunu say obeka no ho asem Akobasronko enkoma obi biara wo hwe me sabre e wo too much GHSO abusuafo braso magi agua na chesensem no na ye de enam na se etiefo ebekai a enche ye na yankasa ye mame evangelist Dina Asamoah ne niema ye bi esesa ye e wo manga na mu ana dodo na kire wo madwen e de fa ho se na mame die se de wo si free na brabo ase na wo hye ne niema asiesie fa no na wo mu ni mu da se ebedumire bi ama sabe niema wo kaseti ayempo ba sha siese oba ba ye bi na nso nim se de ye tie no ye wo twa sanim se na chi ache no nti wono ankasa ba ye ebeduru ba bi no hu ne se niema wo ka ne nyina no sa emfa so bi anhye da eni so na eno entimi ensi wo heaven kwanti ne no wontumi anbiti wo mo dia na join na wo be join wo mo ene ye mame adi agire mu asese makeup ne ntade akase ene weave na akase de ye mame ehye bi yie pa anche na woni eye dada kedi o metwa picture bi beto bonten so no so nam so ma Ghana fo ka wo madwene fa ho se na evangelist de ye hwe won fi a wadie ya na enim se nya de aware mpo be ware bi o san se ka be ware de anka dada no o ware dada ama se ema bi apie firim eba na se wo san so eni wo bi kura ebe hyehyɛ wade a na enye wo bi a wono no ne manuma wone maya enan na awo mu ne wone no eba be ware na foto yi eba ye na nupa dodo na enim se yade ye sister ya na se ye mami wode epe hype na so wo mu hwe se de niema na esi kona nam se ya ye no kura trodo eno na dada ka edi atwo niema bi ebegu ne wa na wo kire se hey di ekono de abusuafo mama me kwan na menkenkan de dada ka edi atwo woni post mu wo atwo se finally 3rd September 2022 save the date thanks what being put together none should try and set ascender abusuafo in some way na dada ka edi adeto ye ne wo se wo bia mehwe bi ya mama evangelist nso twiro bia ono so twiro save the date na ta se kama enya gro na wo mu be di abusuan semwe ye ba bedom wasi kwose ye no kura se wo mu be ware na se sabe ya jo hofro ne kwan mo ma ye twa ho sima pesika pa e wa ye ne ebedom esuko But of my son, so I'm more quite a mu at about 2 much GHSO, said him can you know, and some no dear said that one no ye baby boy would a munia do mu, na who is said some effects here. I don't want coming home and I queer our heyday, a man a quabba, na I fair common answers, a queer memoir quabba about 2 much so many jewels. Now I never more say, Yamia double call. Yet then Yamia say, Yan show your mammy some more ababato in a queer. Young Pokrani, a shall see, and I who yamma me not about 3 with that simple.
wo betimi aware ana. Oh, adan na and meka se won wa. Eden a obabia awani so adi hunu ana so wo bibi se eden a wo nyine ne de wo benya adwuma, wo beko school, wo beyese na waware na wawanya eye ne ma na no so atena eye ne kunu enchen. Ya na chese wono so atimi ahwe. Egi se ebia wo bia ebra na wo sua no o go through ye nyoma bi mu a nunti no ono a esi na adwempi se de ma famunti menware. Okay. But wo ba bi ubuza akra keto akra mpo na obeka cho se obeware animonyam hye o aye che se ade a wo bia de epem enti ye maame no although se se de ensatea enyina enye pe no na ye ware hyimu se de bi no wono soso ni onensa ebetimi aka ne de no so no soso benya wo bia wo bedo no se de wotie enti na ewo mu se obeware akua ye hwe ye maame fi o 56 years Ghana for kire wo ma dwen se de maame wo 56 wo sen abranti no kore saade ense ebano with enfia nipa mienu na esi wo ma dwempi se me pese ye ntina me pese ya nware obi ka cho say age is just a number obi so wo ho no ma o ye so ye ayiwo age mo say obi a wanyi che me de me nware ana obi a memanyini che no de me ne no enye den entina mostly aya na mema ne pedie wo mo anyini esen wo mo ba bedroom mebi so mema ne nyini dru ba bi na tese wo mo bo ma brabo no mo sika ne du wo manu a wo mo nyini dru bebe so bi afa no mo penketo no mo se de be ya wo mo betina eye wo mo enchen but ya dodo na no ma no oba o beka se obefa akwala anase be ma wo so anache se wo ni sika wo ni bibia one person be ma bi ba be hye no so entino wo pe eye obi onu no mum ebetimi a control no but eba no se obi a why ready so person wo no obi ntina no wo mobram yentimi and build eye family fa wa adwen bra me so me fa ma adwen bra yentimi build companies yentimi nya bibi na yeso yenja legacy a they want people who are matured enya matured as in age although say age ne accounted do but ayana wo po bi asebio wanyini che wo ma wo adwen wo betimi aye den a support wo mo one way or the other enti ejina individual no eso obi wo hono she doesn't care say be ma na nyini che na na say ono na nyini che be ma na obi wo so he care be ma na nyini che na ebia wo ye okay obi wo hono so open age mate obi wo say na me dem mpe be ma wanyini che mi wo be ye na tete kwa asem because o say wanyini nti no ni time o see so say de na nneoma etie sa time no anya sa na me de etie enti me mpe be ma wo be ye de wanyini che mi na wo be ye na tete kwa asem wo so me pe de me ne boti pen o wonim WhatsApp wonim de course wonim the trend no enti asu obi ani ne mindset enti wo hia nipa na ena wo be kire wo say nipa mepe obi a wanyini chen mi ana mepe obi a me ne boti pa na mepe obi a mimi mu ma yede menni ede chen no enti with age no ede so mo kasem enya possible ana say enye yi a mimi hu no yesa yeah Dada KD adin sembi bato ne wa won cho say finally 3rd September 2022 save the date was being put together. Let no one put ascender. Sansem ya wo chiro ye na chese efri na kuba mu no wo chiro sansem na na sanse se wodi nkan ka bibi sa na ka me se nyame na aka o mabom ebetumi aba se wo wan ka se wo ma ye o ne ma wi afi na wade ne ba so enu ti na afi wo mo de e ba na gore caption na e ya de obi bia ntimi entete sa wo mo say no de your Bible quotation and away ye e de ato one wo bitimi efa ye picture bi no wa chiro ensem bi de ato ase we inspire enkofo ewo hu ebi hu inspiration ebi no hu ne say oh we dey and am so no obi wo beef ntino na je say ye kutia wone no enti say otro ne sa efa bi no ye betimi age atomu say ebia na nhyehyeye a wo ma ye de wo ma ahyehye a ewo kokoa mu a eno ntino wo mo implement say wo mo betena say awarefo na say ekunu ni wo ye ebetimi so aba ne say normal poster wa ye de wa tro keke bia for all they know omu reason intina omu di etu eyesa na mo na ebetumi aba se
Ghana for the on say to the bi no omo kan sema behind every room or no eya na kakra bi a ye truth e was asem mu Ghana for say Dada K di aba form eya ne nyonto mu ene ne popularity ni wa ba form enu nti wo pe hype wo pe trend enti na sa na ma we e ko so betumi e no kore on say obia betumi aye bibia for any reason yeah ye share ye papa Dada K dia me nka say anase me ngina ne sese but efa baby no ebetumi aye no kore efa baby ntimi enso so enye no kore because ye ka edin a owo ni din Dada edin no waje enya de say obia betena eye ase afebo oye din a won kirebo Donald Trump otena akonwa isu so no wanim so wo be free so enna ni din ni ho no mu bi enu nti no obakwa akoye bibi for eye trend say ni din no so akata wadi mampanyi pen enu nti no oye bibi e de a trendy ana no ena biemu ensusu no obi wo ho no so obetimi atu eye sa na because who ni say say de na me pa me bosi esita hip life mu high life mu na che say enne me din so akata de ene metimi aye bibia because they say ene me mpe obi a oye den ono so all trend here na che say me fa me hu entwitwi eno na say ne be ya ene enu nam so na che say me so me ye den metimi happy but in a way no so me hu no say e be Dada K di no aside itself for high pass on Saturday mama o host program United Showbiz and was enkrofo doubt no say evangelist and Asamoah betimi host program na my na ye we dey menhwe we dey mean say and save the date back ene ye hwe ye be kwa ko hunu say obeka no asema akuya na che say what you imagine e dey see bibi so me nkasa na say me hu post na say Dina Asamoah evangelist be host United Showbiz and ye na say na kamia kwa kwa say nipa dia wo kana make ni ye say nipa be kwa hwenti ye ko be say ayampa say ya no kura dia wo de be say the date say about United Showbiz is about issues are circulating within the week not just ya kan one say okay me be host enti media ba meka afia de obetina ase nyoma na ekoso wo kan yo ka na kokko de kan na yi ye kan say Tracy but so betina so eno so wo kan ye busebusa ni ye question bo ono na just ono krampo no wo kire wo mo say an me ba to me your host mutimi busa me questions ni ye good ye Nikki Samona so ede de ba ya wo mo ene A+ ni ye feli ekokokun ye enti bi a me so me create to also bring people's attention because that's who all so mami we say they na ke nim no we say wasesa ebinu hu ne say wa backslide ene hu nkoni be enti o mu nkonko tie ne nchire bi ana say bibi a obeba be de ebe kan enti eba na sa ebe ma bi a program na ayo bor wa no man ko akonya the views a wo mo de ebe enti ene mami mpe obi a na je say ene me ne no betimi akwa adwunkrom yenye bibi say de be a me program yi enkofo betimi ene ne ma adwen wadwen no me madwen abusuafo akua adwen no enu ti sa wo hwe me a wo so fo adwen kire e fa comment section asa na akua edenti e na enipa da sani ana se bibifo se ye pese ye bibi ade se ye de ho bata wo bi anampo se ade bi a ye ba ba ye se be ye nipa be hwe no ade se ye pe wo bi de ho bata anenti na o man we nwete se se sa na ya de se nipa no de genuine ten na ba de bi na enka o man yi mo bitimi bo na nwum enwum na hetima wo bi fanye TikTok abeba na won jimi wo mu na won onro ne hu wo mu obehu na fe ye trendy na trendy obebu say na enyum na bad abe e bia na about 3 years ago obi anso 4 years ago good obi anso but obi dey year challenge we dey year say we dey year so obehu na eno enyum no ayeden aheti a eneza enti eye sa na yesu ne tie e na wo ma hunu zi asom ye de ye pense hunu atie ye penyo ma je say ye fan ni no ma akeka ho enti the raw one no so one for comic anka ho a emfa nya eye edom na ade ni emfa nkonya me ni be won pai bo na nya me sa ne ma ne de ode foforo na ahwa ni wa hu ni yi ana ase because e won wa sa o my Ghana nke hu yi ye ma mi wa bonyo ma che wadi nya me achi edu mra bi kura de na o ke kansem bi ase de Yesu ba ya woni no na ekro ene wasasa wadwene se da bi sana ne ma na me ni nyina no na nya dia eya ebetimi agina so ewo ye heavy appointment ni ene ne waba enti se wo baba be ye program an ka ye hu ye obetu ase nyamensa enti ne akofa ho no de akua menti ase wo se obi ntimi nka se wantu anhye nyamensa waye
huhu de aka honam de honam de na so do nko bata wo ai o mai na de no wa ye huhu de eye de woni nipa na edili enye oni ahohom ni abofo na ebe kwakotena set no ku ya wonu mu won so oni nipa na be kwakotena so de so onye de nipa so ebe ye interested in wonye wonim sa wotimi kasam na se wo yampu mabam e woni e o mi mbu wa be kire se de obazo o kire na se so ye nipa de nipa wo enti mi a mi bisa no mi nim se nipa wo ahom na ni o de bi e bia ni mi fo no sima na fa fa na wo se ka mo mama yo enti se de ya mama evangelist Dada Asamoah e de nsel na betu edwa o si save the date Dada Kedi so aba be kire Ghana for September ye hwe ni mu nti ye de ye hwe o twen mu an ye wonti twen ye twen urade animu say for trend for because of United Showbiz and nyina ye hwe September so de de ha ebedura esanse afiwo we enchereba ye behu de de etuamu na so nyina emu no ye support ye nuanom ye maamenom ne ye papanom wo wo mo anamuntu bia say ya ware ye mfa mpai bon so enter echi say de bia ebesiye de ama wo mo abusiafo sebe ye besi ye di ama wo mo akuade ntwe ene ba ye ne bomoden na fa wo de fa comment section no ase e fa mame said ye waka ye ne September enye visa ne di wurem e ya dom enu nti hwo ho so yie na bom pa ye na manyame adom no nya kase wo so na adom ne so nko ade 10 September ye nyina ye wo Ghana ha ye wo man Ghana mu ye ni behunu ne ekobia subscribe mame na face like na share on all the social media platforms so edi ameje so edwa so hema akwa